Eto, već je kod nas u Miloševo počela sezona lupanja oraja. Kad se pomene takvo šta, obično se čovjeku u glavu stvori slika zime, kujine, zajapurene pećke, kujinskoga stala. No, ništa od toga ove godine, jer je taka da retko koji oraj nije crvljiv, što se vidi po tim da ima bušu na vrh ploda. Ako se sad obavi lupanje, deo sadržaja taki oraja se može spasiti, a preostali deo baciti. Inače, se ono kaže, ode mast u propast. Sad, otkad su se s polovinom 60. godina prošlog veka pojavili dubinski zavrzivači i lupani očišćeni oraji se mećedu u njega, da bi dugo ostali sveži i da se ne bi uprelavili. Ipak, deo oraja, oni naoko najlepši, se ostavljaju nerazlupani zbog božićnih korinđaša.